Presecanjem crvene vrpce, kako i dolikuje manifestacijama ovog tipa, u Novom Pazaru danas je otvoren treći Balkan Tekstil sajam. Obraćajući se velikom broju prisutnih, potpredsjednik Vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je da želi da Novi Pazar bude ponovo tekstilni centar Srbije, te da je ovo veliki dan za Novi Pazar jer otvara nove perspektive daljih razvoja ekonomskih odnosa Srbije i Turske. Ja želim da Pazar bude ponovo tekstilni centar Srbije. Ja želim da ponovo tekstilnu industriju vratimo tamo gde je i mesto. Naravno, nikada više se neće ponoviti i vratiti ona stara vremena. To je iluzija u koju više ne treba da sanjamo, ali na novim osnovama Pazar može to da postane. Ima kvalifikovanu i kvalitetnu radnu snagu, obučenu radnu snagu, što zbog tradicije, što zbog svega onoga što je Pazar imao u protekli 20 i nešto godina. Ali mi moramo da ulažemo dalje u edukaciju, u znanje, u nove tehnologije, da sve vratimo u legalne okvire. Mi moramo da sprečimo ilegalnu trgovinu tekstilom, koliko samo kineske robe ulazi, a da joj se ne zna trag, da joj se ne prate tokovi i da država gubi, da tekstilci gube u toj nelojalnoj utakmici i konkurenciji. Srbija jeste otvoreno tržište za sve, ali to tržište mora biti legalno i za one proizvode koji dolaze iz bilo koje zemlje, kao i za proizvode koji se proizvode ovde u Srbiji. Ambasador Turske u Srbiji Mehmet Kemalbozaj rekao je da je Turska od uvek želela dobru saradnju sa Srbijom i da je najvažnija saradnja ona na polju ekonomije i privrede. On je također rekao da će Turska u narednom periodu mnogo više ulagati u Srbiju i to u 3 glavna segmenta. Naša ambasada je uvek radila na razvoju odnosa Srbije i Turske, a ekonomski odnosi su najbitniji odnosi između dve zemlje. Naši prijatelji iz Turske su danas ovde da pospeše upravo tu saradnju. Zbog svog posebnog položaja, Sandžak je od velike važnosti za uspostavljanje te saradnje. Vaši prijatelji iz Turske, čiji sam ja predstavnik, će raditi na tome da od Novog Pazara naprave Novi Pazar. Ali koji Novi Pazar? Ne samo sandžački, ne samo srpski, nego evropski Novi Pazar. Vi ste građani države koja će uskoro biti članica Evropske unije. I Srbija i Turska su u statusu kandidata za ulazak u Evropsku uniju, a glavna stvar koju treba da dobijemo od članstva tiče se polja trgovine i ekonomije, a tekstilna grana je jedna od najznačajnijih grana privrede. Najznačajniji investitor u Srbiji, a koji dolazi iz Turske, nalazi se u Leskovcu i jako se interesuje za novu investiciju koja će biti u Novom Pazaru. Sa njim danas se ovde nalaze i još 35 izlagača. Zajedno sa njima i vama radit ćemo da stvorimo Evropski Novi Pazar, pravi trgovački centar na Balkanu. Možda se pitate zašto nema većih investicija u Novom Pazaru iz Turske. Investitor želi 3 stvari. Pre svega stabilnost, dobre pravne regulative i finansije. Vaša stabilnost je u vašoj jedinstvenosti i saradnji na svim nivoima, a ministar Ljajić upravo radi na uspostavljanju novih, boljih pravnih regulativa. Finansije će se obezbediti preko turskih banki, takođe jako nam je bitna i podrška vaših privrednika. Gradonačelnik Novog Pazara dr. Meho Mahmutović istakao je veliki značaj održavanja sajma tekstila u Novom Pazaru, jer se, kako je rekao, na ovaj način pomaže našim privrednicima kojima se već 3. godinu za redom dovode veliki proizvođači tekstila kako bi u svom gradu sklopili velike poslove. Prioritet Novom Pazaru u narednom periodu, ali i celom regionu, biće ekonomija, ulaganje u ekonomiju i otvaranje novih radnih mesta. I ovo je na neki način jedan od prioritetnih zadataka koje ćemo mi u narednom periodu raditi. Svi zajedno možemo mnogo toga da uradimo, grad Novi Pazar, naši prijatelji iz inostranstva i Vlada Republike Srbije. U narednih nekoliko godina Novi Pazar će promeniti sliku i nadam se da će se mnogo bolje živjeti nego što se danas živi. Generalni direktor Meridian grupe Ouzi Aldžin rekao je da je svake godine sajam sve bolje organizovan i da su izlagači sve kvalitetniji. Nije nam samo cilj da predstavimo proizvođače tekstila i proizvođače iz Turske. Cilj nam je da ovde u vašu zemlju dovedemo i ljude koji su potencijalni ulagači, koji su potencijalni investitori, koji su možda neki od njih koji će zaposliti mlade iz vašeg kraja i nastaviti sa proizvodnjom upravo ovdje u Srbiji u Novom Pazaru. Da je sajam tekstila odlična prilika za unapređenje i uspostavljanje saradnje, svedoče i utisci onih koji smo zatekli na sajmu.
Ja sam došao da obiđem, znači onako, ali sam našao recimo konac koji dugo godina tražim, koji sam nekad koristio, koji je dobrog kvaliteta i kojeg nema na našem tržištu. S tom firmom se znači dogovorio neku saradnju, dogovorili smo da se sretnemo i u Istanbul, dogovorili smo sastanak i eto, nadamo se da će biti toga nešto. Ova je druga godina što dolazimo na sajem. Nadamo se svake godine da bude bolje i bolje, ali do sad nije imalo ništa, ali sutra ja mislim da će najviše gužva da vide. Treći Balkan Tekstil sajam trajeće do 1. marta.